Ebi bigambirwe ahari Shaka Adventist Hospital omuri Shaka Bushenyi Municipality ahakukingaho mushamo gwo kutendeka abashaho abatandikire kukora okucondoza okumanya oburugo obw'endwara eziri kukira kuteganisa abantu no kubakubasa kuzikingira abantu abakukira kutunga oburwaire na munongo kuretwa obukoko nshira kucererwa kwija kuyoza umwirwaro korabuza tuba twine tukuterwa mutwe twine umuswiza tukubura amani tukutunge mbazo twaza kwizo mirwaro usanga twiza turukubi abacyara binja bari kugirenda bakumirwa kuzara nendo bundi zibarabya kubi nango bundi bazara abana batahikire ninga abana batine mani usanga umwana yakora ushunga cyari kweta marinarishite mwe no kucondozo kwaza kutuyamba munonga kurangwa abacyara benda bahurwaho munonga hamwe n'abana bagira amagara marungi aha mukoro nubwo gumwe hanjirwe entebe kanisa ezo konjera amani omukucondoza okugenderire kurwanisa endwara zitari zimwe na zimwe erizoba twino kusemerwa kuhango twineho umusomo gwito gwo kubanza ubwo ebikwata nabwo kucondoza itweta internal scientific conference kandi na munonga twenda kureba ahandwara zifiteganisa na munonga abantu itwe abakuturo myanyegi ya Africa. Many patients who come to Shaka Adventist Hospital emergency ward very sick and they need critical care to help them get better. So we want to be frontiers in critical care research to help people who seek health care here. Abashaho bitu okushomoko kubarabamu tuza kubani tuha obuhereza burungi munonga kugira ngo umuntu atende kibweje munonga kumanya ngo bugwiro obu ni buretweki kandi umubazo guru kubasa kukoraho speed bakakiraje no mubazo okucondoza oku kwaba kwahwire abashaho nibija kujumbura emibazi misya okuhweraho omukurwanisa endwara gashakwa Michael Atwachiri.